kan nomor banyak kon di election klaim bisa pai ba kiong onum poi se kata ke kiong dari pai ba you have proved them wrong mau pai ba nong mulai long kumta ngayoi haka jingan tiga kena. Welcome to Truth Explorer channel. Kasnong mulai kani kasnong mulai pinpet jala dia mentah pet sarung jampi kani kasnong mulai ini betul sarung bagi dia betul bahanga berhapi kumki nong jong kasnong mulai ini mengapa tapi kiban lam lenti ya kani keri kabai ke jonga pat ke jampi kendri mu benar uboy war maram lengam kadi hangi pada kasnong kasih pakar nganga jongkat sebelit ngada sokmen bagi UMLE joko mulai ini tambah sokmen ngada susarang bagi UMLE joko mulai kadapa malai ngasul sarong pada namar ngasul kumang di UMLE joko jatuh beliau namar omdon kawairu kasnong kabangangaya kajian tinggi tunang hadu namar tambah hadu mentah kamtam kani kas kam ban satu pai ba kalau bila benset ka pelong yang ban poi sebut kisnong di bangam ju kami nanti bangan poi kani ka basot na pai ba kalong kat sebalik sakanu kasnong habangai kendu abangalet dan sibun di bawah pakiong ngiru idai na po mulai kikun jonga kisong po mulai kihinan jonga kisong po mulai o kipara jonga kisong mulai kata ka kisong mulai maku mawong ikrannya ke Mumbai kung ke Cosmopolitan City hakabau chat negeri India baru don habok ka Mumbai City kanong ba Mumbai negong nakabata jongi khasi tema ka mulai kadai ke Cosmopolitan City jongi hakabau way parado parasam jongi nakano kasnong nakano kathan ya don hangi habok mulai pangeskem kani ni kapor bakani ni kinti kabatum kinong mulai sesisian pat yang terkendet tertelingo ya kali kerui ke jonga ke jongki ngajong kat sebelet pada pilih si ke benda kajingki kat sebelet upai pa uki berupai pat sebagai voice of the people party nganong yapi pilih masuk sarung pai ba kinong mulai namar ka dawa kawai ni dawa ban penki ke jat penriu kadai ki kam ka pilih keren akan election arpo lai manu banong mamanga ubriu patamai ubriu bampat jungam hakagam patpa ngamong bangam don benta bagi imlang kasalang ngadon benta bagi imlang salang lakalong haksnong katau lakalong hakseng sama ngala jami andai kum kita bagi beliau ki kimi nanti kum kita ki mi nak seng balang kiba baro kila itu andai wat lada ngam sem lawan nak kata background andai apa ngami andai ketenti ke bangta wat lada ka jing sang jong ki anti ke jungi bon kiong nginem poi sakatong o beliau patmai beliau pampat don benu itu om takata nanti di om rupan maka nomrem kebangian kan nomrem banyak kon di election klaim bisa pai ba di om onum poi se kata ke bagi om nanti pai ba you have proved them wrong mau pai ba nong mulai long kumta ngayoi haka jingan tiga kena ulap kami lenti laslen ya ka politics ka patung kani ka politics ka voice of the people party ka kwa ban wanra apreng jongi ban kelepat ya kenam ya keburam jong kejat beliau abang ya keren ya ke politik abang ya keren ya ke sensar kadar pada ngemlei banklep pakum kejat beliau ngela don lupa ya kata ke true democracy oh ke partai ki ay ya kenam ya keburam ya ke rigris kum kata ke ay ya ke demokrasi ya ke partai barok we nanti pai ba in kertian dia kum kejat beliau ngela don lupa ya ke sensar pai ba ke bapaka hapleng jongi nanti ke voice of the people party ke semua ban penkenal yang kum pai ba ban sotu ba mangaban mati pai ba ni don ya ke bor ke voice of the people party gong minta kanang dai ke voice of the people dari upcommunity ba ke voice of the people party dan kila kata myong the power of the people ni kong ke voice of the people party nilong tangkum ki atiar kasong api pada himon nen ban penegam ya ke voice of the people party kum ke atiar ban wanra ban penkelak kompong ya kesan berkat akan ke jela ke jonga ke jongpi lingba ke sensar ke kadar pengesem kasong mulai kat pangai
kat ni yang mi lagalong ha kita ki jingal election ki mi bisnom ki barat mana pat kimi taki spa kimi wat ha kadika kinti ka bamata wat menen pat ma o kala ai men sia bat ngai siam pat ma ka jingmi renti ka dopi kan ai men sia mi ki pardo ki parasam ki domi ki beran ki wai par ki konsensi namar ngem ban kelas baka jat rio ka phai saka maulai hi baro ka wei bat ngai siam ko ma mene we have sent a very strong message nadu menen bat ngai siam kadi ka kubor ka balai nakri ka jaka saka jat rio hi baro ka wei ngai siam haga sautri ko panai jun in yo i pat pa bangi ko kinang molai nila lam nanti nakman ngai ko blai ya pi pat pa ho ja kani ka por ka pamenta ka dau ba balai ni wan hapleng jong pi kalong ban terwa yo ni kurtong jong voice of the people party Dr. Ricky AJ Sington ko manglong menen hanti po molai patrupom the voice of the people party apakah saya kurtong kam saya namadan madia kam saya na lenti na singkin and ring the tong in the walk in the yet in the walk bagi siam bong niu kurtong ubani isai udai ubala piang ubala i ubala pakah pai ba bagi siam upat ba keleng keberi un yo i kumbangi ke parti yo i badai hau niu rang ba di kiranti bon kelepat ya kanam bagi keburong jom kecai kendriu naman kumbangong ladaki pau sen jadi pau sen pai ba ngem siam layo sosyu ya kasur jom kecai kendriu hang ti hapo Delhi bagi siam Oniu rangba ubangin say nakajat riu katumi menta unai man kelepat ya kanam ya kaburam jo kajat riu hangti hapo Delhi bangi yesnya oniu rangba ulong sesien pat usempa usemsong jo kajat riu bat kajat riu kejongi bat khantam bagarui India berapa wei kan pen pekmat sesien pat ya kajat riu namar pai ba kum kajat riu ni subuat perkenal kajat riu khasi kamdai kajat riu kebasahian na kita ki tribal hapo ri India baru kuih hapa kemau pada ki khasi kini kebelam kemat agi benta baru dari basosi ini sini benta ilasa syadin dengan siam ni maka voice of the people party ngkelipat ya kana bagi keburung joga party oh ini kesi berkamtam mene arsi laisi lagi dan sipun kita tho ya voice of the people party dan sipun kita tho ya kabelai presiden rangba joga party dan sipun kita tho kabelai mat candidate jongi bala donru kita tho kamtam mene ngai hangtai hampo sdet idon ki para nong molai ki jongi ki badai trei sadai sipo sdet ki ya ganti kata danglong ketua meeting layosko bakumnu wei na kinong kren ula kren ben yo emily jongpi hangtai hampo sdet da ka ba ulong mo ulong kren ben uang makini ki emily jong ka molai hana uang kap katulok kabuyo na kasorgar kadai tang nam takayeng ka jong u pai ba dalam kamdai nam takayeng ke jonga kadai nam takayeng jong nu pa mo dalam kamdai ketulop henrei na kwa ban ong utawang ana bangi ti na ketulop rungi ai ki pai ba henrei ngom pai ba langi ai na ketulop ke jongi kabut ikun ki jonga ke nembam su ikun ki jonga ke nem pulis su henrei ni apa nyawan su pai ba ila kren na pasang pai ba ila kren na pasang nyong mo kasina ya ke tong biru nginom sim henrei kata ka balamang nak kata jonga nam takayeng ke jonga kata dengan penuh kami kayeng ke jonga dei nam dei henrei ya kabadai ke jong pi pata nginam kata henrei ka bangai i pat utau bakren le si mo na kata ketulok tulak bangai henrei ka skim ka babun pat syafra pata ada wai nak kata tulok na wai nak kata tulok padu sampai ke skim pata nganong lahap ya dak kejat unom don pisah su henrei pai ba kari tang mandir thami ke pai ba wat nom kusai ai ka jingsia ada nopi ya ka voice of the people party kumpang lakular yong in pendap hok ya ka kamram ka jongi o nga so thamlaru namar kenjat si la don wei emily barit ha ka ba ulong ka wei ni jingkren wong ni satang babi bala syajit ki bayalam yu pai ba syamadan mau gitu ya ka voice of the people party yong ha ba pai ba ulajit balai kiri ban keren po assembly hendai ki keren buat yalam yo pai pa syamadan na kam ta jong kinyong the voice of the people party ken mau ngilong ngado pasang magamdai ke party ke baswi tang ban ikun election lei ke party ke laong ngado pasang bagi don senda bat upai pa bagi laong ru
Bah akan upai pak udang kami. Ke Voice of the People Party kan dan sendak berupai pak. Berupai pak. Abang ira ikimat kijurah ni. Berkeren ber surga, berkeren ber akan dorba hari yang dorba tuan. Apa kim siap? Ihap balik show.